Jaz si želim, da bi Evropa bila čim bolj skupna, da bi bili čim bolj usklajeni vsi, pa da bi se vsi bili prijatelji. Rada bi pa, da bi se tudi še kdaj s katerimi drugimi otroci iz katere druge države srečali. Se rada srečuje z italijanskimi učenci? Ja, je zelo zabavno, ker se tudi učimo drugih jezikov. Se še želi srečati z njimi? Ja. Kakšno Evropo se želita? Quale Europa desiderate voi? Un'Europa dove posso trovare un'opportunità di studio e dove posso avere un futuro. Jaz sanjam Evropo, v kateri imam velike priložnosti za nadaljne študije v katerikoli državi. Io sogno un'Europa unita per non far ripetere le guerre che sono avvenute in passato e per continuare queste esperienze di studio e lavoro in tutti i paesi dell'Unione Europea. Jaz si želim v Evropo, ki je združena, v kateri ni nobene vojne in ki nam nudi priložnost, da potujemo in da spoznavamo nove dežele. Kako vama je všeč druženje z učenci v Lukovici? Vi è piaciuta l'esperienza di scambio con gli alunni di Lukovica? Sì, molto, perché ho anche avuto un'opportunità per imparare meglio l'inglese, essendo che loro qua la usano come quasi una lingua madre. Sem zelo vesela za te izkušnje, tudi zato, ker sem imela priložnost, da izboljšam znanje angleščine, ki je za slovenske dijake ki obvladajo zelo dobro. Io sì, molto, perché abbiamo trovato nuovi amici che non conoscevamo e di altre nazioni. Ho potuto parlare l'inglese per sfruttarlo e poi magari impararlo nel futuro. Je vesel tega srečanja, vkolikor je spoznal dosti novih prijateljev in je lahko tudi ima željo, da bi izboljšal svoje znanje angleščine, tako da bi se boljše sporazumel tudi v bodoče. Se želite še srečavati s slovenskimi učenci? Volite fare altri incontri con gli alunni sloveni? Mi farebbe molto piacere. Z veseljem. Anche a me. Tudi meni. Pa si želim, da bi bila manj onesnaženja, da bi bili bolj vsi povezani med sabo, da bi bili poobratene občine, da bi bili več izmenjav, da bi lahko spoznali cel svet. Srečanje z italijanskimi učenci všeč? Ja, zelo mi je bilo všeč, zato ker sem prvič potoval brez staršev in zato ker sem dobil tudi italijanske prijatelje in bomo ostali zavedno skupaj kot prijatelji in ker se mi je ker izmenjava se mi je vtisnila v srce. Želim si Evropo, ki bo odprta za nove izzive, ki bo pomagala mladim, da čim bolj uspejo, da jim bo dala krila. Kako ti pa všeč to srečanje z italijanskimi prijatelji? Zelo dobro, ker smo se povezali zelo. Všeč mi je, ker sem lahko videla Italijo ne kot turistične znamenitosti, ampak kot njihovo življenje, njihov dan. Pa ker sem prišli oni k nam in sem lahko pokazala, kako poteka moj dan, kako jaz živim in potem vidimo različnosti in skupnosti. So ti te izmenjave z italijanskimi prijatelji oziroma učenci všeč? Zelo. Zakaj pa? Ker sem bila nove prijatelje, pa tudi v Amaronih smo malo videli, kako oni živijo in kako imajo. Povej mi, kakšno Evropo si želiš? Ja, fino, ne? Kako pa ne bi izgledalo to? Ja, čisto vse v redu. Pa da ne bi bilo nič težav.